ki khubor na ka shlem jong unong san hima. Komisi benta ban penek pensa ya ka riti ke dustur bat ka jingla niam tenrai hapok ka than ribhoi ka hima khat arling do Confederation on Sports Arts and Culture haka singi thot ding bal adab kelala ban penlong ya kata masa penek la riti ka basisen chisnam ka bedeu ka singi chat sajer wat hapadeng haka jing per king wat ka jing ham ban bod ya ki kendon covid kat kendai hendrai la pen pho pen ping ya kani kata masa ling ba ka jing chat tenrai balawan met chimenta takirat ba pher Kepala Pelong Hapok Kemadan, Jaka Sedang Maurengkang, Hari Boy District. Hakan ni kesengilawan Manisym, ya kebenta Pakongsan, Dauba, Miral Bonds Iem, MLA Kenong Po, Haka Jingi Dan Lekat, Jong Pa Iem, Wan Plangs Iem Nong Syai, Soldar Ka Ilaka Nong Po, Uba Agustin Waklang, Uwi na kinong ilam ka hima kat Arling do Confederation on Sports, Arts and Culture, Kilong San Mansan, Kiling do Raj, Kipator, na Kibabon Tilikiraj, Kipadon, Hari Boy District. Ngampit saya ingin poin hari ini senang di pemerintah. Jadi penek pensa iriti dustur lagi dan lah. Yo ni lah syak aksin pareng yang out number. Kemudian berkilabun kiwai bat. Kibuan ku hai selong hangi. Ingin tip saya ingin poin. Yang isau keren dan jenggan jong kani ke kredit ke bahan riu. Bat kinong tau ai haji senam hadin buyo ejela kajing bu kajing sena ya kani ke meganya land transfer act. Kepom ailat di kiwi pat ki beriu na kiwi ijela bangkit jaka kakadang ni nangge nang sa kami. Aduh. Aga jela gajungi garan gajindawa ka krau kumno baniyo ek ILP menda garan gaji kun baniyo ek airline permit. Balik. Ban kene bisa. Ba kai kajing kani ka dek kendeng ripat kijungi bangin nom sa kulun na kiwi pat ki het. Kani kadang ya ngimtip ngin nang yo ngin nom yo. Di kadang-kadang kelenti bania kun banio lembaga sorkar preng ini dengan subjek dengan sorkar preng na kalian dungi komunumi kmat ru apo kami kalian district assembly ngadap bania keren ban pass the resolution na kabenta banio ek ILP kolong si benta bania da ya kini ki reti dustur katin keselit polisor ka bani kita mana kasing kita nangir ni ai jingaro pa iem komiti kularan nangir Persang ban penlong ya kali program na kawi ka jaka sa kawi ka jaka ban kersengja ban penimpan ya kali ka riti ka bangi kita labun ki balaklat dan sen ki keno haumden ki nandon ke jilang ka berhe ta aga khadar terik jong u benai Februari benai ar dengan ni kesam arga kuwi awang layo yang jik itu karak nang telu dan diwan kum headquarter ayo yang itu kum ka iri village kum ka de snong jong u sair dia baling ya kun ya kene nadu bosdang bat nadu bangagalong kum nong dikmat ro keno ikam sange banya kun banya ai badai banyo yang itu namar kilab bobon kilam pandan sair dia hatan dan syarat nang sulut labun nuklet itu gitar kisnat ki yu sekon kam abun baklet abu sa kendong kencok la bakan mau kisnam jadi suki la sedang ban penim biang pat kumno ban penim begini kinong thir sai nadu kinong nong rik nyang rendia ban thir yok sai ban airong yok sai ban thai suki ke thim biang ki mei hitai ya ki kun ki jungki ya ki kun ki sil ki jungki bat kamta ta mulung rolinson sadap na ki snong morong bola snai kane ka jinwai bola sut la shor ki kintin ki basong spai ki kintin ki bakhiat ho ki kintin ki ainon sil na ka banta jungi ki nong song snong ha ka chamri hoi ka chamri hoi ka de ka cham ka bosmo ka baikna Kau hangi kinong song di jami, kibana ribhoi kidan, kiporlok karbi kidan, kiporlok marngar kidan, kilalung kidan, kiporlok na West Coast Hill kidan, kilapo Giant Hills kidan, kriam upna ribhoi uba ribhoi kasih bayang. Toro, ilong kinong song, jong kene kecam ribhoi kabi ngiem ngiasa ngilong kum sipar. Bat kani ka jingruai kujungi melung Rolinson sadap kapun kan mau bakum kinong sangsinong
Jong ka chamri hoi baro to. Umno bagi nang kiu syafrang syafman. Teli ini ya, kawe ka terten. Ban im terten ban kiu perdan rukam syafman. Kalau ke was. Mau tenat bani haga ne kapor kum kinong song. Jong ka chamri hoi ginang ya kiu. Tapi jingi teli. Mendaga sengi kita nangne ban sakhi ya kaneka lumpung ke jingi kenduk lang lembah jong kini jing syak jing ruai jing syak sajer ipayem ila pensai ya ke jingmut ya ke jing serang ke jing temu kane tim parang yang ke genesis jong kane ke jing syak sajer bat aga ju ko por ni so korom sibun ba da ke jing yakun jong ipayem ke komiti kepada nahni confederation nasional ahjar khandriu ayo ban perslo untuk por dari ban ai suti ya kene kesini ke kerpan apa orang hoi itu lasisya kamlong ke besuk ban penbena suti ya kilo kesini ke sorkar ke hak ban pek ban budin ban pek penyak ban tau nama gidan sibun ki babat gerti gidustur hakui ki than ki dobro ke sorkar kan hak ban bisari kini ngila yo ban budin ya kene andre ya mentang nagaliang jong deputy commissioner nomor ba idan kene ke discretionary power ke lipat ke bahaga sistem kila aban permana lai teli isuti haman ke district di deputy commissioner kila aban le ka berkene ke ba ila permana nagaliang deputy commissioner ke ni jadi kena kini lai teli isi kila aban permana ila sim ke sat saja ke di nomor isuti hari boy mendaga ji kan gelong ba nagaliang ke sorkar jelah kan itu ya sat saja makin penbenar bahkan longga state holiday bahkan rumah ke kalender margi cuti hapo ke jelang ini kita di state holiday kita di RS kita restricted holiday kita di banyak cuti tangah is hasil pembesar nom krem ya cuti tangah is hasil hari lagi ini kamu gede kalau itu dari sarkar jelas umkar deh kiwi ki segi ki bagi kenal perpang ya utirot sing sim ya u piang nomba ya upa token sang ma kini state holiday ini ka subjek kani ke phang ke bagi genang sedang genang hap ban ya kul penetre na kalian jonga kum emily jong penongpo ini lek karbala ban sinthia tang manga marwe nganom la ngiron kam ke sing tre lang political will ke sing tre lang jong paro kinong mitfan na hoi district ki sim na kehima melim ipaim melopum serdar dari ilaka kiran ki bahap hima melim kiran ki raj ki bahap hima khairin pandar ter gaji telilang kiran pasno bertumta ter bani kun ia kene banyo kadi ka jinyak lenti ke jungi kiran sedang mentang ngin ngi skam ngin la ban pentulun ya kene ke jing kuat jong ki panang song senang kam kene ka dong bat ka than ke jungi in ha punya ter kan ha ka bede bat kini ki mendaga segi ya sakilang ha kene ka lumpung ke besko kena kijing syat nilai kijing syat hotel kijing ruai kijing dong syat di barang wan mentar kijang kijang sibit bat kalau ki ke besko kena bagani ka ri kijungi ngirang yo e kalat ke sorkar kadang itu kadang ai yang i ke bor ke wajam bangin pendek pensa iriki lustur ke kundo ke siap kalau mau kongsan ka kernit ke bahandriu ke six schedule hapo ka riti penia jonggeri India ka constitution jonggeri India kalau ai bor kerpang yengi kirit pai nadu kesnem hat kendai spa sampo nadu bola frame bola snai kani constitution ar pendriu terik Januari hat kendai spa sampo akaba ki riurang ba kalau kentuk nak jela ke juni kum di jong Reverend JJM Nichols Roy kibladang ke bentah ke Constituent Assembly bensna ya ke negariti pnia jong keri India jong ini Constitution ban ai jing itu kerpang han tu kopor yang i giret pai jagadong sate na ini manginang don lang bagi jela asam tu kopor akaba kila ai kerpang bangin rung agini district council aga jela ke ini ag tu kopor kiran artli United Hasti Jantia Hasti Council kalau lagi tu Cedar Hills kalau lagi tu hadir magi yo apa yang jelas iyo ini lain li autonomous district council
Ni yang ni hak apa Khas Hill Autonomous District Council. Kawan pet ban kini. Ya berarti terus tur ke kendau ke siap. Miran kisim hima, miran kisergar, apa ke ilaka, miran ki lendo raj, kisim raj, miran ki rangwa sedang, ki eksekutif dorbar apa ke sedang, ban peniat, ban kumtatan. Kalau menjadi sokren, miran harga negeri kebegitu yang jungi. Kita perkat dengan na kebentar begini ini jadi itu kebentar. Mentah ni dan hangni kalau jadi selok bagi paim yang kuat bania lagi selok hamba tu bagi paim bat ka ni ka confederation bat ini gilong kini gitu ni lomba jauh ni keseng ke ikut tu. Himakan arleng do weaving handloom handicraft union mo jeng kong sehat dia selok bahabat tu. Kaya ka belum unik ni. Banyak kun bat ka lengwa ka sorkar banyak begitu. Dan yang di bumi tanah hab benda riset dan hab bawa. Untuk pemanang teluk orang yang teluk tentang sayang dia. Lundok nongkra, lundok nongklem, lundok nongkra, nongkrai bat nongpok. Ublay non kat lem bat berpi berkesan ke jampi hak ni rezeki ke pemerintah. Koi tilukai hak ni rezeki ke pemerintah. Jadi rezeki ke saat sedemau nam tak cuma berjampi. Bat kunjuru hak ni kapor ke pemerintah ni ke kumat ke sungi. Ya ki mui bat mulan. Kebun kilo lembak. Kebakan kop ya amal jungi. Bat kunjuru hak ni rezeki ke pemerintah. Bahkan dia apa ngitip yang kecil kalau kabar sisa. Bahkan ini kabar pun sisa hapin jui. Ngai kulai yang kikon haja. Kilong mansan, kilong kmi, man kmi. Kibut kesan dan yakit kai kelima. Bagi usai kundak sedang kejopi. Berkesan ni kali tiga dusur. Usia mukmi. Hakan ni kesini unta. Kapendak ya kapla bat kecuri di duku. Bantrai. Hati sedang kibaman, kadai di sumber tak kedompi, waktu jigi, ya telang kedompi, ya kalau kontrol akan resmi pemerintah. Kita kaya saja, harga kasih janji hai berkawai, ila laipun siam berkat awal kanong po senship ilaka, harga sedang kata pesan, kadang dewi kadang po senship, badai hakta kamuta, baka perang, kei baka sikan bor tu mereka hima. Kapun surat jika ada kabar air, ini keteng Henry yang kali tinggi unsur laibu ika kumbakalong. Bat kunjung akan dikapor kamunta. Nitip bagi itu yang maju ini kalau ikan saja. Bat hakan saja agak kentut yang kita syak di bawah. Baru-baru di air kita syak saja Henry kan niam kalau kembali hadong boy kadai ke saja. Hakan dengan saja kian sipun bak di jinsyak. Bat kita di jinsyak dia kebangla bagi. Na ki wepat ki kun ki hajar dan ki majuni kebetulan ya ada syak masni syak dong kurun kha bat kuit doan bat kunjuru agni kapor umi kata kadai ke syak kunjuru thei ke syak masni ke syak mu bat ke syak domahi bat umi kata bat ke syak kapong kabhap kebetulan hakata saja ya kalau mengabar mengi nisaki hakane kesini pemerintah kaya gini saja long bahar kaya kehima bajuni hak basdang bersama kimtip ban yuru kau kibang daki dikso daki fitdin daki sladin kimtip ban muoi to jimbang ubang mengi ngitip mentah kumio kau badai hak kata lapor long bandari tor kawan kiu kene uni lukmi ini septing merpengkan yuru kau berkilat kuno ki persiap suada ukso lomba berjong teman kepada teman na kantor borsu hari lomba kata mingsi ukso orang sengai orang plum kena teman kadang klan kadang yok bor pada hantar bang kait kahima kebu ya garis sajen bagi yang kita kok yang gadur kene ngile ya kan yang berkom hakilasi kabukira ya ki Sembai, kirnai hidungki, siapa lumsong, banle ikan yang berkom, bat hangle, kikun sama juni iket, ya kan gadur, balila syahin song, banle ikan yang berkom, bau bekenat orang terku, ya kan tung letet hidungki, bat hanta, kiwana pat lu, ya kan jintman, habangi berisak kunjuk ente, kabakin teruci ente, cakra ente, bat kene rinsak, ya juni ya kan ente kena pereng, dia lukui ukau.
Umrah betul wanduri ukawalan yang besar kau di hanta bagi itu yang maju yang mana saja ibu lagi kun sama kejugi di Malaysia berlekman ban ai demo badan haswa bangin penjara ya umokio ya dalam kuar jenis sikap pertai ubay unakuku ya kesebar kejugi unkuku ya kehima bagi kun dia darun hapok ya kehima kimbak kimbiang habarok kalian lembaga ni kejing yalam jumut katu ni habi dia bersejar Tobel jinsuk lengkap lembar ni. Pada hamil ni yang kendang ni hamil ni yang kiri rumah. Banyak keberu yang rumah. Oleh district youth officer. Ubah jual lengkap lembar ni. Berkesan ni kun sama jungi.